Inibingelele ngenzeka ukuthi nginamukele kuyona i-channel la. It was posted by uMandla Chris ekhala ngakho-ke ukuthi abantu abasenabo-ke ubuntu banobusathane-ke uqobo. Uthi-ke kuthiwa leli lali-ke eyakuMbekeni laphana-ke eNgcobe Eastern Cape kunendoda-ke eneminyaka ewu-53 eseyibulale lapha umfana ona-27 emcimbini-ke kubuka bonke abantu-ke akade bekhona. Kuthiwa-ke imnqamule ikhanda le ndoda-ke phambi kwabantu yahamba nalo-ke ikhanda ilibambile ibambe ngazo-ke iy'ndlebe zombili. Kuthiwa-ke ilinqamule nje iphethe-ke nesibhamu-ke ngesinye-ke isandla osondelayo nje ibizomdubula. Laphana-ke uma siqhuba nalolu daba kuthiwa-ke uthi ugogo womfana laphana-ke uzidelile-ke wathi-ke kungcono-ke imbulele-ke naye waya-ke kuyo yavele-ke yamdubula-ke ngempela. Ngenhlanhla-ke akashonanga-ke laphana-ke ugogo wabantu njengoba-ke kade ey'dele wona amathambo-ke elwisana-ke nalobu buhlungu. Kuthiwa-ke ihambe nekhanda-ke yayozivalela-ke khona endlini kwabizwa-ke amaphoyisa.